Емисијата ексклузив ви овозможи Holiday Inn, Intercontinental Hotels Group. Sanjam, sanjam da sam s tobom, sanjam, rušim se pred sobom, sanjam, u hiljadu boja. Новата сезона на Ексклузив имаме чест да ја започнеме со дамата која што е символ на Југославија. Многумина ја нарекуваат министерката за радост, а која веќе 4 децении апсолутно плови во музичката естрада, успешно пред се и нормално со своето име и презиме веќе 4 децении, впрочем како балканска дива најголема, навистина е драго и не верувам на некого, впрочем не би било драго кога е во друштво на Лепа Брена. Најпрвин добро вечер и добро дојдовте во Кавадарци. Добро вечер, боле вас нашли. Прво што ќе ве прашам, бидејќи се наоѓаме во градот на грозјето, односно местото каде што токму вечерва настапувате, како ве пречека Тиквешко, односно Тиквешкиот гроздобар и Кавадарци? Pa, evo, ja ću zaista da iskoristim priliku da pozdravim svu makedonsku publiku i da kažem da mi je zaista veliko zadovoljstvo da uopšte pevam na, to su takozvani grožđen balovi, kako bih ja to rekla, koji se održavaju dosta na čitavom ovom našem nekom balkanskom području gde god ima grožđa. I mislim da je zaista veliko zadovoljstvo nastupati i u Kavadarcima gde smo evo imali priliku da vidimo da se je u stvari počela berba i da je to jedan zaista veoma radostan i poseban događaj. Znam da je kod vas vino fantastično i volim da pijem vino i veliki sam ljubitelj vinja, tako da mi je zadovoljstvo evo što pevam večeras na grožđem balu u Kavadarcima. Така, и како што ја спомнавте радоста, ја како што кажав и министерката за радост веќе 4 децении, морам да се враќам на изминатото лето, односно покрај многу бројните концерти, она што впрочем тука се случува, односно и вашиот настап вечерва, уживавте во јубилејниот 60-ти роден ден на вашиот сопруг Боба, и тоа не на било каква локација, токму во Порто Монтенегро, односно заедно морам да напоменам со Боба сте веќе долги години и сте еден од парите, еден од паровите кои што важи за најубавите во Балканот, ако не и во овие пошироки простори. Па морам да прашам, од две кариери, и спортската, меѓутоа и вие музичката, заеднички ја градите успешно. Која е тајната на, односно рецептот за убав, односно прекрасен брак? Совршен брак. Pa mislim da je, ne postoji uopšte neko pisano pravilo kako treba da, kada bi postojala knjiga o braku, mislim da bi je svi mladi ljudi prosto pročitali. Međutim, moram malo da se osvrnem ipak na neku priču koja je originalna i samo je naša. Bobo je čovek koji se ostvario u svojoj profesionalnoj karijeri i on je čovek koji je sve što radi veoma posvećen tome. 1991. godine je na Davis Cupu na Kipru, kada je Jugoslavija igrala, odnosno protiv Davis Cupa, tadašnja teniska reprezentacija, povređen je, dobio je diskus herniju i od te 1991. godine više nikada nije igrao tenis. Mi smo se te godine i venčali. 1992. godine rodio se naš sin Stefan. Boba je iz prethodne veze već imao sina Filipa, tako da nas je situaciju u kojoj smo nekako živeli, malo nas je iznenadila nekakvim neprijatnim i mogu reći strašnim nekim okolnostima, zato što upravo u to vreme kada smo se mi venčali raspala se Jugoslavija. To je bio jedan proces koji je, odnosno rat koji je trajao do 1995. godine. Ja sam do tada bila veoma uspešna ne samo u Jugoslaviji nego i na Balkanu i u Bugarskoj i Rumuniji, pevala sam u čitavom svetu. Međutim, tada čovek shvati da postoji
jedna potpuno drugačija preraspodela šta je važno i šta je najbitnije, onda shvatite da je život u stvari najvažniji, da je porodica najvažnija, da morate da smislite nešto novo, kako živeti, raditi, opstati, funkcionisati. Boban je bio povređen, zaista su bile neke užasne okolnosti i nas dvoje kao dvoje ostvarenih veoma ljudi koji smo navikli da radimo zaista mnogo i da smo jako posvećeni bilo čemu što radimo. Našli smo se potpuno u nekoj potpuno drugoj situaciji kao i naravno čitava Jugoslavija u kojoj smo mi do tada živeli. Međutim, kada je čovek pametan, mudar, kada niste siloviti, kada niste bahati, kada niste primitivni i kada ste vredni, onda nekako čovek se snađe, shvati da je porodica i neki opstanak nešto najvažnije i najbitnije. I mi smo se jednostavno posvetili sebi, okrenuli smo se nekim novim ciljevima. Znam dobro da smo već 96. godine bili u Makedoniji gde je Boba otvorio generalno zastupništvo za Mercedes koji se zvao Star Makedonija. Mi smo živeli na Vodnom, nekih 2 godine u Makedoniji, u Skoplju i prosto prihvatite neke nove životne okolnosti. Moram da priznam da su nas dvoje zaista šibali veoma ozbiljni vetrovi, imali smo veoma ozbiljna iskušenja. Nije to samo da je to sve uspeh i da je to sve tako divno i da je sve glamurozno, nego prilagodili smo se. Lako se prilagoditi fantastičnim i lepim trenucima, treba se prilagoditi teškim trenucima i izaći iz tih trenutaka sa rešenjem i sa čistom glavom. Jer kada pomislite na život, bez obzira na sve što ste napravili u životu, mi smo ipak samo obični ljudi sa kojima, čini mi se, manipuliše i igraju se mnogo veće svetske sile nego što mi to uopšte. Ima ih oni koji to shvataju, a ima i oni koji to ne shvataju. Budu s tobom, osim u teatr za šetanje, visoko ti peta za plesanje, a njima ti smeta, pusti modu, pusti modu. Кога веќе го спомнав летото, ова лето ќе биде запаметено по големиот музички спектакл наречен Red Bull Sound Clash, кој ги помести границите во музичката индустрија. Како дојде до идеја да се спојат една југословенка и балканка? Upoznala sam je, posle toga kad je prošla korona, upoznala sam je na story partiju u Zagrebu. Ona je jedna divna i veoma prijatna, privatna osoba. Moram da priznam da mi se izuzetno dopala već prvi put kada sam je srela i videla. Ona nosi jedan potpuno drugačiji senzibilitet, ona peva trap muziku i kada smo počeli, kada se završila naravno korona i kada smo se dogovorili, potpisali ugovore, onda smo napravili koncept čitavog tog koncerta i nas dve smo malo vežbale, malo smo se družile i malo smo se bolje upoznale, tako da moram da priznam da Red Bull Sound Clash, ono što su mi sami ljudi rekli iz organizacije, je u stvari koncert nas dve, Balkanke i Jugoslovenke, bio je najuspešniji koncert inače na Balkanu koji je pravio Red Bull. Ги помери музичките стандарди во музичката индустрија, тоа морам да го напоменам и нешто што изминатиот период го преплави целиот свет, а тоа е розовата боја, односно Барби, филмот и Барбиката.
Морам да ја напоменам тука, односно дека токму и ние имаме нашата барбика изминативе 4 децении токму создадена по името на Лепа Брена. Па тоа е нешто што можам да го поврзам со актуализираното и нешто кое што можеби во минатото ја немаше таа вредност која што сега е уште поголема, токму заради тоа што е колекционерски примерок. Па како се сеќавате на таа ваша кукла? Pa vidite, do duše barbika koja je nastala je matorija nego što je lutka Lepa Brena, moram da kažem tako. Ona je dosta starija, ali moram priznati da moje lutkice Lepa Brena zaista imaju pravu vrednost i da se i dan danas prodaju kao vrednostna roba na eBayu i online kako se prodaje. Međutim, ja imam zaista svoje primerke i to zaista čuvam. I mislim da je ovo jedna neverovatna stvar da se jedna priča koja se prosto ponovila i pretočila u film. Ja moram da kažem da sam ja tu istu stvar uradila 1987. godine, napravila sam i lutku i film. I nadam se da će i ovaj film sa Barbikom zaista biti da će biti zaista uspešan. Ali eto, imamo i mi svoju barbiku, znači nije... Некои ќе кажат дека Лепа Брена секогаш била пред времето и тоа е токму така затоа што, како што напоменавме Барби, така и со чорапите кои што дефинитивно во моментов се едни од најпопуларните и најбараните и практично брендот кој што го создавте колекционерски на чорапи Lady B. Зошто се токму посебни овие чорапи? Hula hopke Lady B, moja jako jedna velika želja je bila da još 1987. godine napravim svoje čarape i svoje hula hopke zato što su čarape prosto potrošni materijal kod svake žene. I to je nešto što svaka žena pasionirano kupuje. Međutim, dok je bila korona, ja sam zamolila mog muža da mi pomogne da realizujem u stvari tu ideju zato što se on bavi građevinarstvom, bavi se vinima, bavi se naravno nekim njegovim automobilskom industrijom, bavi se nekim njegovim poslovima. I njemu se veoma dopala ta ideja sa čarapama, tako da smo ušli u realizaciju odmah posle koronu, odnosno za vreme korone smo kontaktirali Italijane, fabriku, gde smo napravili hula hop čarape koje sadrže hijaluronsku kiselinu. Vi znate da je hijaluronska kiselina, odnosno hijaluron nešto što neguje kožu, nešto što se stavlja u lice, u kreme, sada u svemu imate hijalurona što postiče stvari svežinu i mladost. I naše čarape imaju hijaluronsku kiselinu i nanočestice zlata, tako da su naše čarape veoma snažne, ali su pritome nežne i mekane. Ono što će se pojaviti sada novo od oktobra meseca, a to je Magic čarapa koju može da obuče svaka dama, zašto se zove Magic? Zove se Magic zato što kada je obučete više nemate vene, nemate kapilare, nemate celulit i imate lepe i savršene noge. Biće tu naravno još proizvoda koji su veoma fascinantni i veoma interesantni, a to je FIR čarape, odnosno jedan, tako se zove Fiber Infrared čarape i jedan anticelulit program krema koju kada namažete vaše noge i obučete čarape, mogu samo da kažem, dame, vidimo se za mesec dana, vidjet ćete za mesec dana kako su vam se noge već polako izravnale, kako nemate celulita i
to je za sve one dame zaista koje nemaju vremena da vežbaju i treniraju, to je za zaposlene danas žene, a isto tako mogu da koriste te delove za ruke, jer kod žena isto ruke veoma brzo, ne znam, stvara se celulit, stvaraju se masne naslage, tako da za novembar spremamo, eto, Fir čarapu sa kremom protiv celulita, imat ćemo Magic čarape, imat ćemo nešto čak i za male devojčice, pošto se pojavile Barbike i ovaj Barbie film, tako da će biti zaista fantastičan jedan program. Ja se nadam da će naše dame uživati i biti lepe i zadovoljne sa sobom u našim proizvodima. Isto kako Lepa Brena. И пред самиот крај многу проекти дефинитивно се случуваат и можеби некој ќе каже дека Лепа Брена вади можеби не толку често песни, меѓутоа работи и тоа како. Лепа Брена проектот е нешто што театарската публика ја врати на сцената. Токму неодамна во Скопје, односно Скопје доби својата премиера на Лепа Брена проект и оние кои што мечтаја за тоа што се случува во Белград и во Битев театарот, го видоа и во живо. Проект кој што 4 децени, како што веќе го напоминувам, веќе 30 години сте на оваа музичка сцена, го опишува вашиот живот изминатите 4 децени. Што е на што најмногу и фали на Лепа Брена од земјата која што за жал повеќе нема Југославија? Sad ću da vam kažem u stvari šta je suština Lepa Brena Project. Kada je Vlada Aleksić sa rediteljkom došao kod mene na razgovor, naime ja pevam punih 42 godine, nisam mogla da verujem da će jedna glumačka, rediteljska i scenaristička ekipa moći da objasne, recimo, kroz 5 likova Lepe Brene iz različitih faza nekog mog života, da objasne jednu društveno-političku, socijalnu, ekonomsku transformaciju Jugoslavije zadnjih 40 godina. To je toliko, takva jedna simbioza između glumaca, jedna takva simbioza između reditelja i čitave te priče, da je to toliko jedna fantastična priča, jer tu se ne radi samo o Lepoj Breni, to se kroz likove Lepe Brene objašnjava šta se nama dešavalo zadnjih 40 godina. Ja moram da priznam da sam zaista toliko fascinirana svaki put kada idem na predstavu, da su glumice više nego fantastične. Vlada Aleksić glumi, u stvari, glumi muškarca koji se preobuka u stvari u moj lik i koji je prošao tu transformaciju i to nerazumevanje kod nas, jednostavno te gej populacije koja postoji kod nas i koju mi ne možemo da negiramo. Tako da zaista preporučujem svima kada budete imali prilike da pogledate prosto jednu hronologiju kroz Lepu Brenu šta nam se dešavalo zadnjih 40 godina. И пред самиот крај, како што кажав, ја спомнувам цело време Југославија, односно вие како символ на Југославија, што би им проворачале на оние генерации кои што за жал не го живеат животот на Југославија, кои што сега живеат во едно ново време? Pa vidite, vi ste svi veoma mladi, ja sam odrasla u Jugoslaviji. Mi smo gledali na televiziji, gledali smo samo osobe i ličnosti, mislim to su dve različite stvari, biti osoba i biti ličnost, imati personality, imati karijeru, biti edukovan, stvaralac, obrazovan je nešto potpuno drugačije dobiti no samo biti TV lice. Mislim, TV lice ja ne znam uopšte šta znači. Znači, to znači uzmete nekoga i kažete nekoga sa ulice, vi se kažete TV lice. U to vreme u Jugoslaviji na televiziji ste mogli samo da vidite nekoga koji je nešto uradio dobro. Znači,
To su bili sportisti, to su bili lekari, to su bili obrazovni programi, to su bili edukativni programi, show programi, jako dobri filmovi, činjenica da su tada bili ratni filmovi najpopularniji, Bitka na Neretvi, Sutjesi. Mogli ste samo da vidite jako dobre glumce, najbolje pevače, gde ste mogli da gledate, ne znam, Beogradsko proleće, zatim Opatijski festival, zatim Iliđa sa sevdalinkama, gde znači samo ono što je najbolje i najkvalitetnije. Ja moram da priznam da u to vreme mi nismo imali sve i bili smo veoma srećni i bili smo generacija koja nije sedela pored telefona i nije sedela na kompjuterima i na igricama, nije se lajkovalo na Instagramu, nego smo imali direktan kontakt, mi smo se kao deca igrali, mi smo se družili, mi smo se bavili sportom, tako da je mene formirala Jugoslavija na jedan pravi način. Šta znači? Da poštujete ljude bez obzira na boju kože, na veroispovest, na iz kog je kraja i kako se zove, da naročito poštujete one koji su nešto stvorili i napravili, da imate respekta prema starijim ljudima, da prosto volite nekoga, jer srce na Instagramu ne znači da vas zaista neko voli. I drugo, mi kada se vidimo, mi ne možemo da imamo lažni profil. Gubite tu u tim ličnim kontaktima koje nemate, vi gubite osjećaj za procenu prosto ljudi. Jugoslavija društveno-politički je bila država koja je za mene lično, a mislim i za sve one koji su normalni, mi smo bili jedna Balkanska unija. Znači, sve što je Evropska unija danas, znači imali smo jednog predsjednika, imali smo 6 republika, 2 pokrajine, imali smo jednu konvertibilnu valutu, mogli smo da putujemo svugde u celom svetu, imali smo jedan jedinstven pasoš koji je bio veoma cenjen, imali smo jednog predsjednika koji je bio zaista jedan neverovatan političar, jedan čovek takvog kova kome je zaista došao ceo svet da mu se pokloni na njegovoj sahrani. Tako da ono što mi nemamo danas, mi više nemamo, mi smo bili mala Balkanska unija, a sada imamo Evropsku uniju, je li tako? Mi smo imali mnogo više radosti, druženja, te socijalne kulture. Današnji mladi ljudi imaju sve im je dostupno, imaju previše demokratije, kako bih ja rekla. To je neka demokratija koja je meni pomalo čudna, gde svako ima neko svoje mišljenje, a nije svako pametan. Znači, neko mora bude vođa, neko mora bude lider, znate. Tako da izgubila se ta hijerarhija u poštovanju prema ljudima. Kao da je raspadom Jugoslavije raspao se kredibilitet svih ljudi koji su dostojanstveni, koji dan danas treba da na neki način poštujemo. Oči su mi more i Jadransko, kose su mi Klavske Palansko, srca mi je duša slovenska, ja sam Jugoslovenka. Da je moja generacija žena, mi smo nekako posljednji Mohikanci koji se borimo za opstanak i braka. Zašto? Zato što mi znamo da deci trebaju i tata i mama i da trebaju i baka i deka. Ove nove generacije nemaju baš toliko tolerancije i strpljenja. Znam da su žene zaista puno napredovale i uvek sam jedna od osoba koja podržavam napredak žena.
Isto tako znam da su žene mnogo zlostavljane na Balkanu i da im treba zaštita, ali ja sam prosto osoba koja je nostalgična i volim više ta vremena nego što su ova današnja, ali ipak uživam i u poslu i u radu, jer postoje dve stvari koje ja najviše volim na svetu, a to je moja publika i moja porodica i prosto živim na toj relaciji. Прекрасно интервју. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да поразговараме малку и по-детално на темите. Пред самиот крај, само во кратки црти, што е за вас, односно што значи за вас зборот ексклузив? Ekskluzив je nešto vrhunski dobro i nešto posebno i to je nešto što zaslužuje pažnju. Да, и тоа е епитетот кој што го заслужува Лепа Брена. Ви благодарам многу на прекрасното интервју.